Bukani bona ke la akuthiwa mina nilahlisa umuntu ulahliswa endaweni ezikanje. Endaweni ezikanje yabona laphana i-bridge lapha. Awuthi ubuka kahle la bridge abasemampondweni bayalazi. Azwa. Yabo. Siqhubeka nje indlela. Siyaphana ezansi opha namawa pha. Namawa. Ya. Sihamba indawo ezinje ke masiyo. Lenza izinto zethu ezokuthi sithakathe. Into yonke ephindile thanda kubaleka uthi nje silonga abantu besizakala because sikwazi ukuthi ufike endaweni sizakwenza le ndaba yabo yokulahlisa sida maybe bakushaya ngempundulo bakushaya ngani bakulalisa nani kuyafuna ukuthi lo moya sowudida endaweni enje yabo before silesinikana okuninzi senzani so sizela hayi ukuthi sivizithile hayi ukuthi sizothini sizokwenza sishiye lezinto ezibiza inkinga phakathi kwabantu ezimpilweni zabo nazo sakanje nawe ufuna ukusiza manje nayo indawo ezinje hayi ukuthi kuyathorisha kodwa kuyodidwa nje into ebhekene nobomi bakho ngendlela embi ukuthi awudalanga nje fona ku-072 744 7804 se-Eastern Cape kwenye indawo se-Eastern Cape la emampondweni nazo yabona ke asingafiki la sizakulahlisa ngokuthiwa kuvalwa ini ukulahla ke kungendidi ezininzi because uyadipenda ukuthi ulahlane sometimes ekuhluphayo kodwa nje sidida kulezi ndawo sitshena ukuthi hayi ekhaya la nahle thokoza